Oke, baik. Masih bersama Nompit sama Om Kris. Uy. Yo, bagaimana kabar Om Kris? Wah, selamat sore semua. Semua tema-tema di Sanggala, di Toraja. Yo. Ya, di sini kita kita masak ayam, masak ayam sate yang ini besar. ayam sate. Wih, enak sekali. Di sini dingin ya. Dingin. Sedikit. Wah, Saya untukmu untukku dingin. Ya, Saya Pomi. untukku tidak dingin. Oh, tidak dingin. Apa itu? Minum apa itu? Bir, tapi tidak ada alkohol. No alkohol. No alkohol. Tidak Karena saya orang yang on zero alkohol. benar. Tapi di Toraja minum Banyak. banyak. Baik. Nah, ini tempatnya di sini di belakang. Ada Om Wahyu juga ini. Mana Ririn Wijaya ini? Ini Wijaya. Ini dia. Dan, nah ini ada Biju. Oke, Rudi Sirong, salam buat Chris bagi-bagi ya. Rudi Pong Randy. Pong Randy, Iya. apa kabar Pong Randy? Oke. What's he doing? Bagi-bagi satenya. Ini bakar-bakar weh. Kalau saya di sini dingin, Chris. Anginnya dingin. Ini matahari cukup panas tapi anginnya dingin. Iya. Nah, kalau saya adakah jaketmu nanti kasih pinjam nanti yang besar Yo, tebal? Nah, ada bisa. saya tidak mampu kalau di sini Iya. dingin. Nanti masih. Nah, ini apa ini? Rumah di belakang ini. Nah, Studio itu. Rudi Sirong oleh-oleh nanti ya. Oleh-oleh nanti. Oleh-oleh apa? Oleh apa mau dibawa? Nah, bagaimana cuma 7 kilo bawa antar tidak bisa dibawa Kalau pulang tidak bisa bawa oleh-oleh karena 7 kilo dia harus dibawa, tidak bisa lebih. Ke Bali yang berapa kilo? 20 kilo. 20. Bisa. Bisa. Bisa beli oleh-oleh. Oleh-oleh ya. What? Kamu sudah how do you say broad? I'm losing my Indonesian. Apa itu? Sudah lupa banyak lupa. kata-kata Aduh. di bahasa Indonesia. Ini Saya Chris mau harus, pulang lah. belajar Mau ke Makassar lagi ke Toraja nanti. He's already Bulan gone. 7. Dan ini pacarnya. Istrinya Chris. Siapa nama? What's your name? Nama saya Lizzie. Ya. Ya. Apa kabar? Nah, kabar baik. Weh. Selamat mati. Apa kabar? Maaf. Oke, baca WA Om Pit. Wah, tidak kuat kepian tuh kan. WA. Belum beli kartu jadi pakai WiFi saja di sini di rumah belum kasih masuk. Nah. Apa kareba? Bibi Ranita, Sura. Oke, Mama Elo, salam sama Chris. Oke, Nesti Sura. Alian Oh, Nesti. Hai Nesti. Nesti. Alian nak oleh-oleh Chris. Boy. Beli oleh-oleh. Iya. Motor. Begitulah. Oke, salam sama Chris. Woi. Kalau Chris di live banyak sekali penontonnya. Banyak orang suka sama Chris. It's been a long time. Ya, long time. Long time. Sudah 1 tahun lebih. Jadi mangadi. Oke, palakon ki itu sunnah Om Chris. Oh, Reni mangadi. Ask for your dog. Huh? Your dog. My dog. What? She want your dog. Who? Mama Randy. Reni mangadi ya. Hey, very cute. Oke, Italian stallion, hujan. Wih, oke Italian.
Stallion. Ah, ini anjingnya, bagus. Anjingnya Om Chris. Nah, ini keren juga di sini kayak apa ya? Mantap. Mama Randy tidak ada di Bali. Mama Randy ya tidak ada di Bali. Kita nanti. Wih, kencang sekali angin di sini. Kencang. Kencang. Very too Windy. much windy ya, Yeah. windy. Wih. Melbourne, Melbourne. Melbourne. Windy, Selalu ada kencang. selalu kencang ombak. Ini bagaimana rasanya ini birmu ini? Wah, rasanya bir. Rasanya bir. I need to turn it on you. Bir tapi nol alkohol. Enak Itu sekali. Enak. Tidak bikin mabuk. No mabuk. No. Bagus. Bagus. Kamu mau? Ah, sudah nanti. Nanti Om Pit pusing. Oke, Rosiana sampai lang. Oke, jam pira mau itili Om Pit? Oh, jam berapa? What Jam time? berapa? I don't know. Oh, Di HP-mu? di HP. Jam ini sudah. Iya. Sudah 6:30 juga. Ya. Sudah malam. Cop. Sudah jam malam lewat. Iya. Tapi masih terang. Hai. Jam Di sini sudah setengah 9. iya. Itu gelap. Oh, 8:30 baru gelap. Iya. Oh, di sini kalau gelap itu 8:30 baru gelap. Di musim Sedikit sekali malammu di sini, Nek. di Malamnya apa sedikit. namanya summer, winter, musim kering. Musim kering. Oh, madingin rakai itu, madingin ya, madingin tuh angin. Soalnya matahari masih ada. Tapi angin dingin. Katanya 2 hari yang lalu anginnya panas. Yeah. 2 days ago, the wind is hot. Iya. Atlet selfie, oke mantap Om Pit, mantap. Madingin aku tak kuat guys. Should we 37 mo. we have Masih to apa itu? Iya. 39 pito mana malilin deh na. kami Nanti. harus membuat api. Membuat api, ya. Membuat api. Nah, ini aduh sejuk di sini, sejuk dingin. Kalau saya dingin, kalau mereka sudah biasa. Oke. Okay. It is We're gonna move some of these. dari Wandula, oke, rombe bunga. That's how we got into watching it after he gave me the really bad head. And then I made him watch that video, and then we were like, oh, maybe we should just watch Playback. Yeah. We're almost Sudah ready. pakai gas, pakai bisa gas. ditutup. Ini bisa kelihatan berapa derajat. Putar terus kameranya Pit. Iya, Akles Patanduk ini, Kak Wahyu ini. Kak Wahyu. Nggak polsek Yuri? Hmm? Apa nggak polsek kan? Mak Badong di Toraja. Oke, Mak Badong di Toraja. Mande. Oke, masai kami reka itilium Pit 2 minggu, 16 hari. 2 minggu. 2 minggu. Wampit di sini. 37 meti indelo sangala. Mana setengah 4 iya beda 3 jam. Ini ya 37 meti na Malaysia apa ya duku piton lah. Biasanya kalau di Toraja itu jam mana sudah gelap. Ya aku minum-minum minum madu jikirannya ini nol alkohol deh. Dari Cina. Dari bikin pusing juga. Okay, let's put some of these in here. Ini tuh kayak tahu itu.
Baru di susiduka dia tu panggangan li Pak Bek legarakan ki kan. Minuran nih tak tumbah. Oh, ini bikin api juga di sana. Supaya tidak panas le. Oh, supaya tidak dingin. Mau minum lagi. Oke. Yeah. Nah. Iya. Yeah. Hmm. Rumahnya anjing, ini rumahnya kucing. Rumah anjing, ada rumah anjing weh. Rumah Si kucing. anjingnya Anjingnya. namanya Poppy, Poppy sama Otto. 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 Otto namanya ini. Oke sih, mantap Ompit. Bisa ke Australia. Ayo. Ini kayak mimpi Ompit ini bisa ke sini. By himself. Ah. Talking really loud. Ompit ini sangat senang ini bisa ke sini. Wah, dibayarkan lagi sama Om Chris. Wah. Keren. You remember we were Cantik. with my high school friend? Cantik, bagaimana kabarnya? Oke, Selvina, Metitanan. Oke. Berhenti kapa. Oke. Mantap Om Pit. Oke, dibuguhin sate sama Chris. Iya. Om Chris memang luar biasa. Lagi. Nah, ini QLM Chris ini. Nah. Oh. Namanya Lisi. Lisi. Nah, di Londo kan tuh That's not coming. kayu aja bagus ini, tidak rusak deh kalau dihujan ya. Ini. You'll show up to take Kenny to basketball. And where they put cassava instead of rice. Because of like Oke, Tri Wulandari ya. House tour coba. Oke. House tour, oh masuk Miki dalam mau house tour. Apa itu house tour? Keliling rumah. Oke, dulu rumah. Iya. Nah, bisa kayak tidak dimarahi gitu. Is it okay, Yuri? If Victor is like doing the house tour, Doing the what? house tour, like No, walk around. I'll come with you soon. We'll do it. Oh Yeah, ya, yeah, nanti yeah. dia yang guide. No, no. Do you want to take him? Okay. Oke, dari tahu. Oke. Benar ke Kristo. Tapi bina yang pit. Iya, baru nama mana? Ya, tuh ini nak baru na ini nak apartemen. Tadi Om Pit tidur di sana. Ini rumahnya orang tuanya, rumahnya mamanya. Oke, Patiron ke lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar begini. Nah, oh ini sudah tetangga. Dan dukar ke Kimer ini tuh. Oh, dia Kimer. Wah, ini Kimer nah. Nah, dia pengen bisa tuh. Tapi kalau aku mau perlu ada di anu tuh. Ya. Ini juga rumah-rumahnya bagusnya. Nah, ini ada rumah-rumah. Kreatif orang di sini lah. Ada juga batu tera di sini. Nah, ini ya, bengkel. Jatuh nak kuah yang mau ini kau tak terong. Kayak Ibu Yowo kok yang. Kalau datang sama Mak Elo nanti tinggal di sini di rumah belakang ini. Tapi sementara Wahyu sama pacarnya tinggal di sini. Nah, di atas tempatnya ini, di bawah ini tempatnya Chris mengedit video. Halo. Hi, what's your name? Kaya? Kaya. Oh. Go to school? Yep. Elementary? How old are you? 9. 9. Today is holiday or School day. school day? School day. Kaya.
Your sister? My sister? Yeah. I don't know. You don't know? Oh, the big one? Yeah, the big one. Yeah. That's your sister? Whose name? Your sister? My sister's name is Hinny. Yeah? Hinny. Kini. Hinny. Hini. Yeah, Hini. Hini. Yeah. Wait. Your dog is so cute. Thank you. Yeah. Nah ini. That my dad. Hmm. Ah. This book is all about how we view time. So where is your school? Far away? Maybe far away from My here? school is St. Kilda. St. Kilda. Oke, Muhammad Said, kabar baik. Oke, baik ya. And year 4. Hmm? You go to school by car or walking? Car. Yeah, we're gonna stop at my midlife crisis. What's your midlife Hmm. The race of us. Oh yeah. I'm like, So move on to like Miranda July or something. I bought the audio. Oke, simpa san bawa ki asun na mampit. Kesule komi. Wah. Tak kamu ada bisa kita pesawat tu sulah. Tidak bisa. And I'm not drinking. These guys don't drink much, so it's. Have you met Lizzie? Yes, of course Yeah. that was you. Hey, Woi. how are you? Dan pindah. Nice to see you. Hmm. This is Phoebe. I'm Victor. Oke, I'm Victor. Hey, Victor. Nice to meet Nice you. to meet you too. That's so nice to put a face to the name. I've heard so much about you. Ah. How are you Phoebe, doing? siapa? Yeah. Phoebe. Apa ini? Siapa ini? Si Who's? Pacarnya Josh. Oh, pacarnya Josh. Oh, where's Josh? Hi. Josh is coming. Ya. Oh, ini pacarnya Josh. Oh, kuan ni Chris nama le Dakar kotuk kompit. Bisa belikan tuak katanya. Nggak bisa. Tidak ada balok di sini. Nggak ada. Kalau di Makassar ada namanya belu, enak baloknya itu. Kalau di sini balok apa dicari di sini? Oke, yang di Toraja. Oh really? Or Neighbor? yeah, Siapa? the house. No, that's Nobi. Saudaraku. Oh, saudara. Ya, kamarnya saudaraku. Oh. Oke, kita keliling-keliling dulu tanaman-tanamannya di sini. Wah, ini. Oh. Air dari atap ini dikasih masuk di sini. Nah, ini janda bolong ini. Ada juga janda bolong di sini rupanya. Kaktus. Oke. Apa di ikan Om Pit? Ini Om Chris lagi bikin sate. Oke, kamu boleh. Oke, Adila, Nisa, Ardin. Oke, Sulastri. Mak Kevin, bawa Ki. Oke. Nanti kita bawa. Excuse me. Iya. Oh. Oh, cut. Woi. Wah, kita sudah mau kumande. Di sini para ladies lagi. Wah, ini ada napel. Ini tingkor remau ya. Apa ini tingkor ini, guys? Avocado. Alpukat, tingkor remau sih. Aduh, sudah keriput.
Oh, ada juga tempe. Oh. Ada di sambal. Tempe goreng. Nah, ini yayangnya Wahyu nih, Kak Wahyu nih. Sorry Rini. Mm-mm. Saya namanya Rini Wulandari. Ririn Ririn Wijaya. Wulandari. Ririn Wijaya. Apa? Dan selalu cari Kak. Halo. Halo. Mana Egi? Egi, sudah untuk Egi. Oh, komen dulu Egi. Komen-komen lagi. Komen tunggu dulu. Nah, beginilah kalau kehidupan di kota. Tidak sama kehidupan dari kampung ini. Ini lengkap semua ini. Ada alat panggangannya. Apa ini aja? Apa ini Kak? Kopi. Oh, bikin kopi. Nah, kopi bubuk ada saya bawa sedikit. Mari kita bawa kopi. Masih ada itu kopinya Chris yang kita kasih kemarin. Oma Adel yang kasih. Oh. Masih banyak. Udah ada minum-minum deh. Iya. Ini enggak bisa ini. Nasi. Coba. Wah, ini beras. Oh, begini kalau beli beras di sini ya. Berasnya kecil-kecil. Si asing berat itu dulu ya. Sabar kabar rantai apa Gerdi? Sudah dicuci nih beras. Yang lagi atas tahu itu. Kecil-kecil tapi panjang. Ini berasnya di sini. Berapa harganya? Berapa liter kayak ini? Oh, 2 kilo. $5. 50.000 2 kilo. Berarti 1 kilo itu 25.000. Wah, ini share Pintar juga ini mamanya ke sini. Mana? Woi, kanting sekali nih pakai filter ini. Itu. Bukannya waktu muda. Waktu masih muda. Remaja. Ini masih ini masih remaja. Ya bisa dicek. Bisa saya korek? Minum dulu boleh ditinggal, bagus. Fotonya tempel-tempel begini. Mau masuk lagi aja. Oh, kalau sebelah ini rumahnya Mana gelasnya? saudaranya di samping. Tambah lagi. Kalau di sini langsung air keran diminum ya. Tidak perlu dimasak lagi Airnya? airnya. Iya. Oh, begini langsung diminum ini. Langsung diminum saja dari sini. Coba kasih sedikit. Wow. Tunggu masih panas, jadi harus Oh, dikasih oh. dingin dulu. Kalau yang panas tidak bisa diminum. Oh, tidak bisa diminum kalau Ya. panas. Bisa minum teh? Oh, Kalau kan jadi Tidak boleh. oh, tidak boleh kalau panas. Setahu Saya kira bisa boleh. langsung bikin kopi, tidak bisa. udah sepanas itu. Hangat. Kira bisa langsung bikin kopi dari keran. Oke, Rida, oke, Saremaya. Oh, mantap Ompit ke Australia. Oke, ini Ompit kayak Bimpi datang di sini. Tidak kusangka bisa datang. Oke, Ridi, Sirma Susi, Pak Giring Kutu. Iya, mantap tak begini nak lebu-lebu. Pakaran dong itu berat tadi mami ke mana? Kita coba nanti nasinya. Ini nasinya. Susi Pak Giling dan Rudi. Porende is rice meal. Yeah. Porende sama Ponganugo. Yeah. what is- Pabrik, mesin Di mana? di Are kampung. you saying that you guys are gonna move out maybe?
He make a car Yeah. for rice milling mill. Ah, yeah, From yeah, paddy to Sekarang. make beras. Sekarang. Ya, sekarang El Pongalugo, also Pongalugo. Pongalugo. Ya. Okay. Weh, sudah masak. Mantap. Jago Chris masak, iya. Jago. Denmark. Mates when we like we like go out together from time to time, have dinners together here and there and stuff. They're like fun, and they are like a pretty good housemate, but they are also just insane. Mau keluar rumah. Kayak mau dihidukin dulu. Dingin sekali. Wah, dingin benar. Mak JK pan tak? Wis sugong tak JK aku pirkan lo tak ku. Nauran di mau lumangkas ate. Daripada aku tak ada itu JK dan Chris. Tara boleh nikih friend dulu di gua. Ya. Nak rumah ni. Nice. It's obviously working. Yeah, it's so lovely. It's always such a gamble, hey, when moving into the partner. It's like, ooh, will it, you know? Yeah. Apa mau lihat ni tak? Tak boleh. And it's a beautiful park as well. Yeah. Yeah, definitely. Okey, mari racing petaru. Halo Ampit. Okey, halo. I know, I love her. She's so cute. Hello, cutie. Cutie? Yes. Kalau di sini ada juga itu pakai corong-corong. Hello. Berarti ada pembakaran deh. Hello. Oh. Hey, silly. Oh. So where's Josh? Josh. He's coming. Oh, it's coming. He's working. Working. Yeah, he's running late. Mm-mm. But he'll be here at some point. Mm-mm. Ini pacarnya Josh mungkin. Oh iya, Josh. Ini Josh punya pacar. Ini Chris punya Ini pacar. Chris punya pacar. Ini siapa punya pacar? Egi punya pacar mana Egi? Ini Egi punya pacar ini. Oke, ya Fit Panggalo, mantap. Sangatlah TV. Oke, baik. Terima kasih. People. Fine. Just long, Yeah. but fine. How's your day? Yeah, it's been okay. Just staying home, nice. then went straight here. Lovely. Puppy, you need a new ball. It's not a ball, mate. Otto. Hey, Otto. Please, Otto. Sorry, but you that got a bit close to you. Hey, that's my friend called Otto. So, Otto. Oke, yan salah mantap lu. Australian pitu Wait, mantap lu ya. he's Si lu ya tak tu polis polusin dulu tidak ada debu-debu. audience could be familiar. Oh, actually, I read Eh, the King early days Kyoto. of Josh dating. Otto. He was away, he would send me Otto, slides. wey. And like, oh, there you are. So cute. There was like his birthday. Yeah, his 30th, yeah. That cake was so cake. It was Yeah. so amazing. There was the rice, the yellow rice cake. Oh, what is it like? It's just like this huge mountain of rice. Otto, Otto. They Otto. Like side dishes, like all in this circle. Otto. Yeah. Wah, ini tuh. Not the cake, Main buah market ya. a piece. Yeah, it had Kira all these durian. like cute, funny pictures of Josh and said things like, I hope you got another birthday tomorrow. Kirimin tuh ya apa di garage susi asu-asu ya. Have your 30th in Toronto. Yeah. Yes, and there was like a big party with like the whole town or Kreatif something, tuh like kayaknya. 100 people. They Ini would kayak anjing. do karaoke and like dancing in circles. Remember? Yeah, Josh sent me some of the videos, it was very fun. Yeah. Lots of very, Eh, very Otto piano susi sangat gue tuh asu. doing karaoke together. Like my room. Jangan ya Otto ti asu na Otto. Otto. So loud, it's like, Serem itu asu dulu lah. yeah, Niyaw magi sola. Kita ilasing na le. Otto. Mana kulihat dulu lasing, mana ka lasing Otto. Serem ni. Tak ada susi Megan tu eh. Like monochrome, and then
Tak ikut tuh nih serumnya. Iya. Betul. Tuh. Ada tipan buah. Oke, sama siapa ke Australia? Sendiri kemarin. The 80s. I don't know it. Nah, di Australia di sini masih jam pira mereka. Dancing, you know more songs than you think. Yeah. Oke. Weh, sudah hampir jam 7 di sini. Sudah jam 16, 18 sampai 6. Because the Dancing night. barefoot. Oh, dancing. Sudah hampir jam The 7. good job. Ya masih siang deh. Rasul betul loh. We're seeing a lot of Red Hot Chili Peppers. Love that. Yeah, I got a video of the Red Hot Chili Peppers. They're coming to the screening tomorrow. Jam berapa orang tidur di sini? 100. Bicu, jam berapa orang tidur di sini? Sudah sepi itu kalau jam berapa? Di sini matahari terbenam baru jam setengah 9. Setengah 9 terbenam. Terbenam, tapi orang-orang tidur jam 10. Oh, People jam usually 10. sleep here like around 10, 11. Jam 10 atau jam 11. Orang tidur. Tapi lama terbenam matahari. Jadi jam 7 tuh masih ada matahari. Iya, jam 7 ini sudah hampir jam 7 ini masih terang sekali matahari. What time do people sleep like in Makassar and Toronto? It's probably the same, like 11. Ya tuh cewek bule, palai kamera. But Iya. Karaoke Kabit night. Panggalo. Unless karaoke night or someone's birthday. Nanti cewek na Kriste But ya. you were saying how in Tapi anda Philippines tuh sometimes kalau orang di it's sini all tuh like this. tinggal mikir dia sama. In the wet season, you'd wake up really Meskipun early. belum kawin, tinggal mikir dia sama. Yeah. Bisa dites When dulu. it's- because of how hot it gets. Kalau it's di all really- yeah. Indonesia mana bisa. Baru pergi sama-sama satu malam nah langsung mikir dia akai. Yeah. Ini biar bertahun-tahun dia sama dulu. I went up during the rainy season, and it was like really hot, but it would be Okay, like so Agustino. tacky Ini berapa yang bonan? when it's raining. You're used to the dry heat, yeah. Bisa di tes dulu tuh mah cuaca lagi kita. But I was sweat a lot. Siar kandela si pura bang. But here I've been everything. Bad for the skin, but You want a tour, Victor? Tuak. with my hair. Tour. Ada ketuak? Tidak ada tour. Tidak ada tuak. Kami akan Di Pokaskia? melihat rumah ya. Ya, melihat rumah ya. Let's go. Kita akan melihat rumah. Mau kembali Om Pet? Oh, Nah, thanks. mau lihat rumah di sini. House tour. Just go for it. Ya. But Well, we're all of waiting you, for if you, people. yeah, but just take some. It's all ready to go. Oke, Rin Kakai. Oke. Minta satu ampit. Yeah, go eat. Mm-mm. Go eat. Kamu sudah lapar? Nah, belum. Ya. Belum kita makan sama. Woi, sudah siap. Already. Yay. Ada kakak purung. Tidak ada. Aduh, kakak purung. Itu karena kena air tak? Dogs. Dogs. You get the dogs out, please. Oke ya, Pianto, Pupang Nita ini kan Australia teh di sana di Melbourne. Tuh, toilet. Woi, begini toiletnya kalau sini. Di sini tidak ada airnya. Jadi pakai tisu orang di sini. Ini kamar Nah, staff. woi, kamar barang-barang lihat. Full of art. Full of stuff. Eh, Full of shit. Hat. But yeah, Woi. art Wow. everywhere. This your grandfather? No, dia orang terutama di Australia, Oh. orang aborigin. Aborigin. Wah, kaya mau. Oh iya, kaya. Man, oke, play. Oke, kaya. Want to play piano. Oke, asing. Salam buat Chris. Asing. Mak Randy. Woi. Salam buat Chris. Woi, Marendi. Oke. Sekarang kita Do we wanna ini. go down here? Oke, Anis Pasoli. Sekarang kita ini ke Australia. Nah, Ini kamarnya kaya. kamarnya kaya. Oh, Kamarnya
Norbert, saudaraku. Saudaramu. Adikmu, adik. Kakak. Kakak. Iya. Mm-mm. Toilet lagi. Toilet lagi ya. Ini ada. Oh, bagus ya. Hey. Saya. Ada gitar. Ya sepatu wakil lalu berdua dulu ya. Hari ini sandaran seurut bisa semua. Kamar TV. Ini kamar TV. Ketika bebas. Ampli the old. Woi, Weh, yang tua. legendaris. Ada tape still use. Apa yang kaset. diperbaiki kalau Terus. kalau mati. Kalau rusak iya, Ya. perbaiki. Ini masih banyak CD ini black. The records. Ya, piringan hitam. Vinyl. Oh, vinyl, wes lengkap. Weh. Koleksi mamaku. Koleksi your mother collection. Weh, piringan hitam. Weh, very. Weh, mantap duit. Kolektor. Ini kamarnya Kiniana. Sini. Weh, semua barang-barangnya di sini. And this Luar is biasa. studionya mamaku. Halo, Mother. Ini mamanya Chris, Mother Chris. What doing? Doing work. Work. Oh, film. Guess who we have? Make Oh, mamanya juga filmmaker, pembuat film. Oh. Weh, Mary. Oh my God. Oh. He's doing How are you? You going live? Yeah, TSTV. Very high. see you all. Okay, what's your girlfriend? Your wife? Don't have one. No. Oh, Good, Fiona. very, yeah. Oh, very fantastic. Oh, very. Ya, jadi mamanya still working make film. Yep. Yeah. Okay, thank you. Ya. How you doing? Oi, ada minuman. Ini. Great. How you doing? Can you go and make yourself a plate? Oke, kembali ke Om Pit. Wah, di rumahnya How are Om you? Chris. Good to see you. Hey, Jadi, how are you? When did you get here, Victor? Today? ya today, ya. How was the travel? Flight? Fly, the travel I can sleep all night on the plane. And they didn't feed him. Oh, well, that's good. They Oh, forgot to no. order a meal. Yeah, He was hungry. because I Gonna chuck don't that in the fridge. used to walk. Did you walk up and down the plane? Wait, what's that? Beer. Do you want one? Beer, yeah, beer. La Carveza. La Carveza. Okay. Make you dizzy la cabeza. Wih, kita acara. Wih, Okay. Is that too much? halo dimakan. Come on. Yeah. Okay, have this. Have this one. Oh, very Been nice. 4 years. So. Yo sudah turun ke beranjak kayaknya enggak? You Yeah, lost your way? the weight, you lost your weight. Oh, lost weight. I got fat in Indonesia. Yeah. All of that tempeh. My Elo's tempeh. Tempe Maelo, you like Maelo tempe? Too much fish. Yeah, too much fish. Otto. Oke, Arianto, Bangki Pira, Ampit. Weh, ini mau This stuff over here. komita acara guys. Memang negeri. Oke, sih. Otto. Puppy. Oh, sorry, no, you go.
Acara apa itu? He's still vegan. Oke Ririn, Kami semoga nampit. sehat selalu. We realize. Anda dan dilancarkan ibadah umrohnya. Oke baik, terima kasih. Iya. Monday. Halo Kumande, maming, you know maming is delicious, maming, Like in a maming. Oke, Yori Tupa, oke baik semua sekeluarga. Oke baik, terima kasih. Amin. Nah, Monday Ompit. namanya bisa kan dicoba ini? Makan Jo. Coba ini namanya tempe maelo. Tempe maelo. Oke, Grab a di mana bite, ini? Ompit. Di Saint Kilda, You have sambal, guys? Wellington, Victoria. Ini di Victoria. Oke, Stefan Kadisero, keren. Mamanya Chris, iya keren. Skill make menggarap film. Hey, Kai, having that all too. Good. Oh, oke, terima kasih. Oh, jatuh. Kita di sini makan. Should we eat outside? I think so. Yeah, there's Outside. too many people. Ya, too many people. Ya, we And too go many outside. plants. Oke, kita keluar. Kita makan di luar. Weh, mami. Kau mau melihat di atas? Di atas. Saya taruh di sini dulu nasiku. Nah, because kita mau naik dulu. Ya. Spill lampunya Ompit. Sampingnya. Rara akan ambil sambal. Woi, mamanya. Bagian belakang ini. Ini bangun sendiri ya. Iya. Jiwa sini memang ya. Kayunya juga bisa tidak rusak kalau kena hujan ya. Ya oke lah guys, selamat malam. Oke, kita makan dulu. Memang di sini seni biar bunga juga. Luar biasa ini juga semuanya semua di sini bernilai. Di sini opaku ini bikin seperti apa kayak ini. Lampu-lampu Oke, sudah dulu. Mau makan dulu ya. Oke.